Dumi, mabali namin. Adak man ni ti porsyon nano sa dino ket agpalyaman ti panunutan. Awan manen may surat kong istorya. Ay, ito hindi sana mapupukau kanya. Sagat irananam at nurugya akong tiyagsurat. Angam, mayat mo't ket di. Tayo ti panakairidip ko, adan tumuten agrusing abin ini idea. Nga isumat ti surate ko no makariingak. What a life ti manurat ako nada. Asto iti biyag ti manurat. Ore nga tayo tugtog mo ti ulom iti adigi no awan sumrak iti panunot nga idea. Awan lata. Ops! Poko-poko tuglap. Tada stranger. Sino nga ta? Kami! Nalpas ka. Daman manaktakan. Siriring ka! Uwan tatang. Mabit lang. Umayan. Good. Na kayo, Mike. Sobra kayo, ah. Umay kayo. Mabit lang. Tagtimpla akit kape. Agkape tayo. Ramanan niyo. Tamang ano na tamnay. Basit lang tinkabil kong asukar. Kaya manak. Anday tati sugar tatang ni. Ay, husto kanyak na ituyin. Sa anak unay nga gas asukar. Ala, pasensya kayo. Saan na nakaluto ni Rosa iti pancake. Nasapa ngamin na rin mo. Ang tadaawag da dyan, no tears. Ay, won. Nasapa mat ngay mawag ka nanang mo. Sana nakagidan. Uwan tatang. At doon sa mapandaala na bangkay iti ospital, may masayag. Alakit mayat nga rod. Uri kasano. Mabalinan ti aglamay. Wino agi masayag. Nga madalat at social distancing. Uwan na tatang. Awang gayam. Imayak ta si kakumapay laang ti matao iti barangay hall. Ada ABC meeting may. Katamangan no awan manen ti agduty akagawad kastamutan ti barangay secretary. Uwan tatang. Agdigos ka nagrubuatak lang. Sige. Ibusik lang ti kapik kat mapanakon. Nakarubata ko. Mapana ko na yung barangay hall. Ay na. Apay nga yan, bumabait na niya suyab. Ano nga iti unay? Mapana ko no, iridip ka. Sure kayo, Chairman. Sumurat kayo, Mike. Wen, hindi nakman bugta-bugtakan na di kanto kat patiltilan. Ay susina, ogsa kan alingo daytan ko naman. Di launay matapa nga alingo win ogsa. No awan sumurot, datay lat tangarudan kagawan. Ay, wala kagawad. Narigrigat mo't lang, ano tayo unay? Wunmut, malaksid nga adu tayo nga agbibingay. Naariwawa pa ino adu tayo. Madugsak dagiti ano pun tayo. Gusto kayo, Tirman. Alakit, tagsagano kayo nga ruday. Mamarbangon tayo, tapno masapsapat tayo, makadanon iti barangay Simanta Maria. Bantay san nga barangay. Di mamut di sasawam si kapay tagaw awis. Dagasindak tulatan kendumeng. Tangay malabsan nyo mo ti balay me. Ay, uwa, German.
Agi sagana kung iti itugot ko no madamdama. Ay oras siya ka. Mangitugot tayo, iti balon tayo para iti talungal dawain. Wen, sana balita, nabili niyo mo ni Kagawad Ansing amang kita iti barangay. Wen, awan parikot iti dayta. Kaya na. Apay, anyaman tinaknakan yaw. Nakalagip kayo manin amapan kundi anop, iti bantay. Ay, ado ka no, ti maano pa ni Jay, bakit? Alingo kas kadaog sa kunan ni Kagawad Padtok. Nga ka namot kinadatat lagi jay. No saan ka no akayat, dagiti og sa ti agpaanop, agbaliw ti langada. Anya? Mamati ka mo titiday ta. Isumot ti istorya dagiti nakapkapan ni Jayan. No saan ka no agbalin abato, agbalin abilit, wano baklat. Ado lamin mo tapat patyumot. Awan day taitan. Ay, sos di kag butang. Amang ano da kayo mo ti agbaliw ti langada? Ay na, bakit? Di nakadiupayin na sumurot ka na Kagawad Padtok ken duming nga ganop iti bantay si Manta Maria. Kasi tinakunak, di kay mabutang ayang amang ano da kayo ti maingkanto, kat saan kayo na makasubli di ti nagbugsutan. Ado lamin. Anya ko matikabutang mingay. Atap, dagiti nga ayo. Ken nairanta a para iti tao no makatiliw ka kadakwada. Taraon ti tao dagiti anabiyag. Ala, da kayo na tati makaamo. In kayo nga rudan. Ti danagaklaan. Ang mga no saan kayo na makasubli a si bibiyag. Wano nagbalin kayo na bato ijay. Ay na, Domeng. No siyak, mamati akiti na istorya ni Nanang, maipapan kadagiti ugsa ken atap nga ayop iji bantay si Manta Maria. Managam ka no dagijay, kasla engkantado. Istorya lang layta, Rosa. Mamutbutang dalang, tapno awan naganop ijay. Nga ta, Uy, ada ayamat kasta. Istorya lang iti libro. Kan may sursuro lang kadagiti ubing dayta. agan-anad kayo nga ken tatang, ha? Saan mo nga adaywan? Uwan ka di. Ay una yan. Kas kamla ubing nga mabilbilihan. Natural, Saan mi nga rod akayat ken nana nga dadakas ang mapasamak kada kayo? Uwanin. Apay, kaya't mingarod mo't ayang nga adada ka sa mapasama kada kami. Da kayo, kit di mo. Ken kuma, saan mo atuladan ni tatang? Asaan ka no amamati kada kita? Ay, sorry ang uray sakrosa. Nakurang ti pamatik kada kita nga engkanto. Naikarga kami na nakasapulam. Agraman ti uniforme ti hapon ako nam. Mayat ang arod. Karaman pa dito yan ti cellphone mo, kanto power bank mo, ako na mo itugot mo. Ay, wurin. Kasapulan dayta. Adang rod signal ti cellphone, hindi papanan niyo bantay. Ay, uray bantay no asidaglakit di iti silside. Ada signal Sa bagay, matkit di Ala, dagitay makan iti lasod di talungal daw. Ay ada dilata dita. Manulaeng, yung kargak iti bakpak mo, tanadagsun kat nga road. O di paawit ko kada padtok genduming. Anya, Total. Para mat kada kami atalo dayta. iso kun adamutin posporo kan lighter dita ngayon kargak, adapay kandela. Good. Talaga a Girl Scout ka bakit? Ay, Amom yan. latta dagiti pang emergency. Ay, matanda na, ganak tunggal mapandaaganop nanang. Sakit ije pa ibagbagada abantay nga daing kanto na. Natangken mati ulo na kitag katugangan, di ba yan? Isupay Uray ni Duming. Saan amamati ka dagiti inkanto? Adda tayo kanon iti computer age kan millennium. Ngam narigat mo, ti saan amamati ka da kita.
Nang runa no napanagnaganan nga adda. Iso nga rod. Hanggang ko na ni Domeng. Kasta lang ti ibagbagada, ta isuda lang ti makaanup ijay. Ala, ag nakamdan to no dada ka sa mapasama kadakwada. Naimbag lang no makasublida si bibiyag kan normal a tao. Anya? Ay, Kasano, no may sadanton nga ayop, wano bangkay dan. sumangka utro, mat ngamin di ama mapiloso po. Di kay lakit din nalapdan ngamin ni tatang. Asos, malapdam tukit din. Kas na di mo am mo di amam. No puraw kunana, puraw talaga. Pulos din to agbale na nangisit. At tayo ni titing na ti room ni takabagiran, Chairman Gustay. Tagawad Domeng. Di kay una agdildilaw dito. Apay, Mike. Apay ko maamad kagawad pa to. Amoy mo tatatlag na ti abantay. Ay, Adayin kanto. iso aya. Ha? Ha! Naimbag nga oras yaw, bagbagaw. Ayos. Sino na ito sugab ba? Kagawad pa to. Jesus. Nakasugad ba? Ken, awan lat pagimbagan kadagayaw. No siya awan. Ano siya? Danom laang. Muntoy nga ruday na mawawakaw na mag-aanan ti dawat-dawat ka. Ay, awan lat maited ko. Nga uri danom. Ay, di kay una, Chairman. Saan yung am mo ni Ina Segundina? Amaw. Sino da ka na kagawad pa to? Isuda ti forest guard dito kabakiran. Aniya? Forest guard abakag? Anya ngay mo ti kay kaya na. Sumadang ka man, birod! Birod nga. Isumay! No babae! Birad! Kunada! Ngam tangay lalaki ka! Birod! Ay, susapo. Aglalaok. Nagadulaki din aya. Tulan kan tulagi din ang laklagayan! Na. Alakit din! Baraw ang guwapo! Apaw. Itin mo, tabalon mo, at ano? Una, mabitlas. Ay, Domeng. Ah, Tawat balong ko dito. Itid mo king kwana. Kumusta nga tandagiti agkatugangan, nanang? Un nga rod. Saan na ta maikatidanag ko? Kasla ar-arap pagtidakas ang mapagtangda iting kanto abantay. Mas daawak no kasano nga inkantado day di abantay. Kaslanagan mo ti Santa tinagan na. Bantay si Manta Maria. Kumaano bantay sa iro. Sigun ngamin itinangag ko nga istoryada kat restricted area day chay, nanang. Kasla forest reserve. San amabalin ang singaan dagiti nabiyag ichay? Kasta aya. Masalsalak ni banday di akabakiran. Iso nga taa. No forest reserve, talaga may parit ti aganob. Agpukan iti kayo. Agala ka dagiti wildlife nga agpapan ka dagiti sabsamong ijay. napanan ni Chairman, kagawad pa daw. Amok man. Awit na mo tayo pa na nagpadaya dita. Nak masiputan na. Sana rin mga madayong agmaymaysa. Umda sa pakabasulak no dakas ti mapasamakin ko na. Tay talaga nga. Mga no napanitidan aw ang nakita tayo idigalman. Mabaling. Ha? Nay, adda ka mag-apo forest guard a Girl Scout. Wow! Ngayon, ang danas kan nga ibilin kan ipalagip ko kada kayo. Anya ka ni Dayjay? Ibilin ko kada kayo. Ang mabalin nyo lang dati agano. Ngam! Liklikan nyo nga ano pantay katayagan kan kalakayan nga ugsa. Kan! Bimalito
Adda kas jay. Ada! Sige! Aganop kayo! Ada lang! Dagiti makita yun kita! Ngam! Ulit eh! Noan niya timbaga! Isot tong palan niyo! Nagpukawan kagawan. Un nga raw. Ayan nga ni chairman. Baga at ako matiin baga ti forest guard. Palikot ko nga ron. Sa dinukit di tinakadandanunan nan ah. Dua nga ugsa ti adda iti danaw. Natural. Tidakdakkel ti punteriaan. Binati kon ti ba iti panak. Punteriaek ti nagpaitan ti matana. Itan. Abaw! Nabaliktad! Naggasat kan gustilo. Sikapay lang tinakapana iti ugsa. Ay, anyat makunayo dumeng, kagawad patok. Oh, agasin nyo rin ka. Marigatan tayo pa'y amang ngawit iti karne, di og saan na anupak. Kasla manubulan nga orbon ti baka ti karakal na. Kwa, chairman. Ay, awan, kapoy kayo kit di ah. Kuwat lang. Di... Ay, partakan nyo kit itibag na. Nya akwa. Magagaran ako na mangisang pa, iti ginagbugsutan, iti naano pantayaw. Hehe. Itabang pa nagasat kayo ano pan naganop lakay? Mga road. Amam siyak, tinakapana iti bulog kandakil nga ugsa. Kasla nagparti tayo iti urbon abaka. Isupay ah. Kuwa. Ang naimbag tasan anagungot ti forest guard a Girl Scout, chairman. Nagungit ko na. Kasto na tatang. Nagparang na dya forest guard. Kat adda balaag na kada kami kan kagawad padtaw. Anya day ta? Anya day di abalaag na, Dom. Unag paiso, anya day jay. Kunana. Aganub kami iti sabali. Wano pinalubusan na kami. Basta saan lakid di ati lakay nga ugsa. Anya. Oo, chairman. Sinapol na kayo, ta ibagami ko ma. Naladaw, hindi masarakan na kayo. Tanapanayo mo't ti kalakayan nga ugsa. Ah, Naimbag man ta nakaawid kayo pay. Oo nga raw. iso ah. Pat-patsin nyo mo day nga. Ah. Ne. Anya day jay? Halangad na itubong iti lapayog ko abusis ti forest guard ah. Gustay. Ah. Abay, agure ka. Anyat na pasama kang kang gustay. Ay, ala, tatang. Ha? Ang damat Sara yun nakaslaog sa. Na! Ha? Paskan, chairman. Ay, ado laming ibagbagaya ba? Kit no? Arikapang man, arikapang natuktok mo. Ah! Ay! Dangag pa iso! Sarakon! Saan? Ay! Dusam gusting! Ha? Sika! Kikasukat tay lakay kan bulog nga ugsa! Wow! Di kayo tumot namin mamatpati. Di nagsara kayo italakas laog sa... Ha? Ay, ni tatang. Nagbalin kampay idi nga ugsa. Ugsa ang nagsara. Domi, mabali namin. Jakmut amot ending to istorya kan. Ay, gitu ya kaya mamintal plak. Ay, iso malagaya ma.
Sumalin man ngaminan ti pala nga turturog ko. Isardan ko pa nga ta. No pilitag. Sigurado nakamulagat ak nakaturog. Ano din bagakam? Nakamulagat ak nakaturog. Hustaw. Na siririing ng iti matak. Nga nakaturog ti darak. Ay, dinto lang at may makmakinilya ka. Mali talaga. Iridip kumalangan. The best. Adamanen ni Prinsipe Domenico nga agar-aram iti anak ta prinsesa asawa ka Reyna Sofia. Wan, ada ka di man sagot na abalitok ni Prinsesa Rosita? Yakam mo. Sa ore ada. Saan ko apagan ano? Ado ti balitok tayo diti pagarian Gostishop. Wan, saan tayo apagan ano ti regalo ti palangguad nga uray pay no Prinsipe iti kabakna nga napagarian? Talaga asaan ko magustuhan daya Domenico. Kasla abani ko kunamlan may pait na amin nga angin no isutag sasao. Nakalaslas taog. Ngam kuna ni Prinsesa Rosita, asaan ka numot at talaga analastog? Napakumbaba ka no kasarsarita. Pampanunutek tupay no anyat pamayak. Tapno agkorno kan agbaintumod lakada tayo. Nga uray no napangpanglaw tayo. No napangpanglaw ti pagarian tayo ng ti pagarian da portolastog. Nay, sa bali matimbaga amon anagan ti pagarian da asawa ka Gustilaw. Kasjay, ti may bagay anagan ti pagarian da Portugal. Ano? Ngala, husto daytan. Ang mga nukilahat nga umay dito iti anak ta. Mapagura talakit nga ron. Ay, basta. Ada pang panunudek. Agkornon tumit lang dayi palangguad a prinsipe. Agbalinto akas la karniro ana ulima ken managbabain. Kabaliktad to ti kinapalangguad na ita ti pagbalinan na kalpasan ti aramideg. Adan na panunod ko. Anya dayta, ibagamot kanyak Ay sanpay, narigatin. Tama nga no ikismis mo di man na nauadama kat maibaga na kinirusa. Anya, si kaamot, pagatapan nakpay iti madi. Mala, tapno di mo mat ko na ikang ka iti pagpampanunodam. Ay, parigatan nakpay lang agpanunot. Tapno mawat-wat na ita panunot mo Tadi ka daras agkabaw asawak a Sofia. Alang aruda ni bagamon, anya dayta. Saan aya? Ngadda pakasaritaan ti taraken a karniro. Wan, tati karniro, sigod ka no analastog. Nalastog kan palangguad ti karniro idi ununana a panawan. Ngam, inabak ti may salang at tukak. Kasjay ti kayarigan ni Prinsipe Domenico a pagbalinan. Agbanag to akas la karniro, kalpasan tinapanunot ko nga ramiden. Kaya't kung tumot nga tan, apara iti anak ta. Anya? No saan to na palangguad, mabalin kong tulatan na baon-baonen. Ore anyan to ti paramid ko kat mabalin. Amangan no mabalin to pa'y na baon-baonan kan sinto-sinto kan ni Timel. Anya? Ni Timel a janitor? Ay, nalaram. Agbalin to apakmer di amin nga oray pa'y ni Timel para sagsagad lang dito'y palasyo.
No aklo nam to'y ayat ko, pagtamdak a Prinsesa Rosita, kuli pagkayabkab, agbalintaw na napintas ti may surat kan may balikas nga apelyedom. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Domenico? Nagalas ti apelyedo ti ama mga ari nga impatawid na kita. Kayabkab? Nagalas talaga. Imbaglakit din takabaliktad ti langam ti apelyedo ang natawid mo. Nagasat ka. Saan at ti amam akayabkab ti imalaam? Nay, uyawang matan ti amak nga hari, Prinsipe Domenico. Ay, dispensarem, imbagaklang ti pudno. Pakabasulan ti saan na panang ibagay ti pudno, Prinsesa Rosita. Nene. Naglastugan ti para sagsagad nyo ti palasyo yo, Prinsesa Rosita. Kundi dayeng tayo ngagsagsagad. Basit a tao ni Timal, Prinsipe Domenico. Ngam na respeto kan naragsa ka tao. Kas lakid din mas nasaysaya at atao ngam siya. Tiyak matimbaga saan ka nasaya at unay a tao. Siya ti kasayaatan atao, iji pagarian may. Ado, ti agrukbab kanyak adama. Sanak nga, dadama. Anya? Pagan anok nga iti agpili ka na gidin, nagmumursa nga dama. O, reawan mga asawa Asaritak man na ita timel na dyan ito riyaw. Naimbag nga orasyo, madaydayaw a prinsipe. Nadayaw ka. Amom tiyag korno kanyak. Kastaman? Tapno amom, syakto ti may sa karagitag tugaw iti trono. Ang mga nuso katakto pa ni Ari Gustilo iti trono na. Anya? Madiday tang ibagbagam, prinsipe. Nalabid ka. Anay ko. Nay, sus. Nagado tinakita ka bituin. Apay akinatosan nak na. Nayunak pa. Anay ko. Agpares sa nakamuol. Ti imarag kami timoging ko, Prinsipe Domenico. Unay alaad mong timal. Naasawak ton ni Prinsesa Rosita. Saan kanton nga agbalin a janitor diti palasyo? Papanawon kanto ditoy. Anya? Ay, saan ka di amadaydayo, Prinsipe? Awan tong titimal dito'y palasyo. Kasya nagkumamata, amadaydayo, Prinsipe. Palang guadlaw na ideya, Prinsipe, anak ko, Prinsesa. Saan mo't unay, amak nga ari? Di mo ni kalintigan. Nakitak ti panang katos-katos na kinitimal a janitor. Ha? Ibagam to iti day lastog kan palangguad nga agar-arab king ka asaan ko akayat nga iso ti makaasawa king ka nalawag. Nalawag ti baga. Ket no kayat na magustuak tumitlaang. Ibagam akarkaritek iti laban. Ha? Kalabanan nyo ni Prinsipe Domenico? Wain. Ngamsan asyak ti makilaban king kuana no diket ni Timal. Anya? Wain. Ikak ni Timal iti kundaway na makabales iti narami daya palangguad king kuana. Ni Timal? Makilaban kin ni Prinsipe Domenico? Mangrabrabak kayo, amak nga ari. Sana ka mangrabrabak. Wanya, ibagam to king kuana deta. Agdinamagan dito'y pagarian ti panaglaban to da Prinsipe Domenico ken Timal. Kasta ka di, dama mansanita? Wan, nakakatkatawa. Naturad man ni Timal na sumango kan ni Prinsipe Domenico. At dapadas ni Timal iti laban. Iso apat siya kakabaulan ng abakan ni Prinsipe Domenico.
Kasano, madaydayaw nga rin. Mabutengak sa. Ay, di ka madanagan. Isurok king kataramidem, Timol. Sige. Mayata kon. Basta isuro yo ti aramidag. Una. Kan tay masigurado nga bakag dahi dyan nakalaslas-tog a prinsipe. Uy, nabagam dahi dyan, Timol. Iti dahi ta akabasit mo. Dakkel to apakaibabainan na no abakam. Kat ada pa ng tao, may ka. Nay, sa dino apa ari? Mapanta iti lugar a paglabanan yun to kini palangwad. Isurok ti aramida minton adda kayo ijay. Sige, apa ari? Basta tandaan am dagiti bagaking ka ha. Hindi mo liplipatan dagiti usarem. Wen, apa ari? No abagam day jay, ket amunan ton tagpakumbaba ken agbain. Addan to gunggunam kanya. Nay, anyamat nga dayay, apa ari? May promote kanton San kanton janitor? Ha? Ay, talaga apa ari? Ayun. Sakto ti karagsakan inton mapasamak ti kahit ko. Iso saya atem ha, Timol? Matanawan ta dito'y tinagsabatan ti danom tamnay ken danom apgad. Medyo adalem dita. Apag iso ang matapwakam no tumpak ka manipod dito'y ayanta. Sos, tumpwakak. Na, Ay, sos, malmesa kun amadaydayo nga ari. kastoy nay, kastoy. Denggem ti bagak ang maaramid to. San kanto amalmes, gaputa agururay ni damulag dita pag diswam tao. Hehe. Ni buaya damulag. Adamanan ang alununan nakton. Si bubusog to ni damulag ito naglaban kayo kini palangguad. Mapakanto iti 20 kilo a karni sakbay ti laban niyo. Aya? Sige nga rin ba? Anya ngamin nakita ti laban ti paglabanan mi. Simple laeng, pinigsaan, ginuyodan laeng met, babaan titali. Sos, dakdakil nga dayo ti baginam siya. Anyan to nga ti bahal ko, apari. Day tanto ti pakay babainan na launay. Ala, agtugaw taman dito'y adayo basit ditang ngarap ti tiraas. Ang mga numatin nagtapay kat mabisbisin ita ni damulag. Ay sus, delikado! Madandanagan nagtama man sanita. Di ka madanagan. Nagbasit di janitor ani Timol. Sigurado amabak. Mga bakto ni labs mo. Di mo piksaan. Ang mga numangag ti inak arena, wano ti amak nga ari. Saan da pa'y nga among agayan ayat kamin kin ni Prinsipe Dominico? Kasta? O sige. Di ka nga minan agdantanak Ni Timol ti kaasyak no maabak to. Ang mga numadusan to no di na maaramid ti kayat ti amak nga ari. Oy, day talaang Wain, kaasin to ngagpaiso ni Timol. Paya nagmayat mo ta makilaban ka ni Prinsipe Dominico. Idin to ta langalaangan kat naabakan. Day tamat ti pagsidda awak. Imanugot latan adi nagpanunot. Ay, sa bagay. Ang mga no adamot sirib na. Asan tayo nga mo? Kitaan tayong tulangan. Wan matkit di ngam, no kasta. Ang mga numaabak to ni Prinsipe Dominico? Day talaang Iso bagaam to ni Prinsipe Dominico. Tasay sayahan na. Tapno, isuntaw ti mga bak. Inak arena. Di ka madanagan.
masigurado mi iti amam nga ari ama abak daya Dominico a prinsipe. Inak Arina, anya tiyan mo yung aramidin ni Timal. Sapay delikado ijay no matinag na. Kita am tulatan no anyat mapasamak. Ure anyat aramidag. Jack mayaw awan ti danag ko. Prinsesa Rosita, ken Reyna Sofia. Oh, Mapantayo ka nun, ijay pakaaramidan ti laban. oh. Ala, intayon. Nakasagana ka din ti amin dama mansanita. Uwen madaydayaw. Mapantayo ka nun, kuna ni madaydayaw nga ari. Napigsan samat at talaga na itimal. Maguyod na kun. Sa bagay. Ure maguyod na. Mayat na ta. Abday kaya si dagting harap tirang kais. Matinag tulitan. Maabakak samat. Nakaskas na aw. Saan sa amam ki itipigsak? Maguyod akon. Nagbasit at tao na itiman. Sana mabaling abakan na. Maguyod na ka talaga. Ay, pawaywayak to italay. Tapno, sana ka may tugot ng ore matinag itidiraas. Ano na, nalukayanan. Sana ko na maguyod. Nalpaskan timal. Maguyod na kon. May surot na ka may tindag. Naabak ka! Nalalayang nga tayo ka! Gaputa kinabaalak pa ya sinakayan jay buhaya! Saor ka. Jay buhaya tinangguyod kanyak. Sana si ka. Saor. Ala, tapno sana ka saor. Kat sika tinangabak, adda kondisyon ko. Uray, tawan na doon nakakita. Asika tinaguyod. Kat naabak ka. Anya na ita? Agsubli tayo di palasyo. Anak kasakayak di tatengad mo. Anya? Wen, promise. Ipukpukaw kunto asika tinangabak. Bayat ti isusungad tayo di palasyo. Oh, mayat ka? O sige. May pakitang tupay anapigpig saak ngam siya. Una. Sige, mapantan. Sige, pardasam timag na. Nangabak ka ngagpaiso. Angam syakti mangmanmandar ganda. Sipat-sipat na. Idisukan. Saan? At data ni Tiaro Bayan ti Palaso. Sige, magnakabay. Sige, magnaka. Kitaan nyo, ti palangwa da prinsipe. Naabak! Sinakayan pa yun, di kinalaban na ni Timal! Kababain ka, Prinsipe Dominico! Saan ka na kaya? Inalilaw na timan. Umipot kan di taulok. Idisukan. Saur ka. Saur. Ay. Nagyaman ako. Tagtagainap ko lagayang. Kababain ka't kuman. Dumi, mabali namin. Ay, nagyaman ako. Tagtagain lagayang. Ay. Aganano ka? Lambati batak rosa. Anya? Ngarapi pailaan. Maturog ta pa ito. Ngam naguray ka. Anya ngamin tinaitagtagainap mo. Natagtagainap ko. Diyan natagtagainap ko. Hindi namin sangal daw. Anya? Kasano day ta? Kaslan na ituloy. Di tagtagainap ko. Hindi namin sangal daw.
Sika, kindi. Pasig sa tagtagain at timang bambantay kan. Saan mo ta? Parbagon pa ilaag. Turag tapay. Hindi mo ko na ngagtagtagainap kamanan. Awan mabalin ko no kasta. Jak matigag kagarat jak tagtagay na. Sige. Maturog tapay. Wala. Anya ba't nagpaiso? Natagtagainab ko. Nangabak kampay idi ni katugangak Agusteng. Iti minilyo na pisos iti loto. Nagpatakdar kampay idi iti ospital. Katay dyan. Awan kampay idi ti limpyo a doktor kada nurse. Anaalat ang agtrabaho. Makatoro ka ni Rosa. Kamakama. Lakay, kasanuday ta. Agur uray latan ti pasdek mo. Anya talaga ti pagbalinan na. Ospital nga road. May mayat kumagat ng restauran lang. Itabay. Si bubukal nga staff ti ospital tinakontakon. Aya, Wun. Si bubukal nga staff tinapuuran nga ospital nagsardingan ti operasyon na ti umay. Ada mamullo ijay. Ada doktor para kadagiti aginaw kas kada aganak. Ada doktor para kadagiti ubeng. Ken doktor para iti amin nakita ti sakit. Kumplito. Kasta aya. Ala, makamu ka lang arudain. Ne. Oh. Awag ni Doktor Agasog na ituin. Hello, Doktor. Sir Gusteng, agturong kami nito ospitalyo. Kaduak na kiti duma doktor ken nurse nga agbalin nga staff dito ospitalyo. Karaman mo na kiti dumapay nga agtrabaho akas iti atendan, agraman janitor. Good. Di ka matanagal, Sir Gusteng. Pasing nga eksperto na kiti kakaduak. Si bubukal nga staff ti ospital ti grupo. Good manin. Upat kami ato doktor. Upat pa nurse. Paris-paris kami. Yung saan kami ngagkakainda no maturog kami Anya. Nene. Kasano reta? Kaya't ko asawan. Awan relasyon may itutunggal may sa. Samparin sa tipang panunutan niyo, Sir Gusteng. Ay, saan mat? Uray gwapo mo't basit na tawag at nasingpot mo't na daw. Kasta ti mayat, sir. Nay, kasta pa nga ron, sir. Asinig kami nito ospitalyo. See you. Bye. Bye, doktor. Oh, bagay. Umaydan. Aguray ka. Nyan ginangag ko. Anyat nagan di doktor ngay mawag. Ni Doktor Agasog. Lasaan mo ta nakapapati anagan ti doktor daytan. Iso ni Dr. Arcadio T. Agasog. Medical doctor na jay. Ay, anyan dayta anagan. Kumpormi kaya tagyay ng panagan mo ta. Bibiyang tapay di daya. Kaspat king ka. Ken kaskanyak kulipagpag lang aruran ti apelyido day di inang. Pinil na pa'y matladay di amang agapilyedo iti kayabkab.
Yun ay Agpares mo't kadiya, saan? Ay, apa. Isuna laeng, tasan mo't nakapapatin. Sa bagay, sana nakapapati at tao ka, Gustay. Madia. Iswati may bagbaga, asa na nakapapati tapilyedo nga agasog. Ay. Tawan question dita. Si Mang Peten dagitay do doktor kan nurses iti hospital a pinatakder da tatang. Kasta nga rin timbaga ni tatang itay malam. Ago piritin ton maminsan nga aldawan dom. Mayat agasam. Nakapasadya pa iti annex building a pagnadanay iti agbalin nga staff iti hospital. Wan, good as stay in da. Mayat talaga. Swerte dagiti na hire nga agtrabaho iti hospital. Manmano ti kasta. Talaga aman mano, dom. Nababalang ti bayadan dagiti pasyente. Depende pa iti sakit da. No panatang laeng, wano gagangay a sakit laeng, awan bayadan dan. Libre. Kasanaon ti pagtaudan ti sweldo dagiti doktor kas kada nurse. Ado kano pa'y ti pundo da tatang para iti dayta. Agasam. Manumat ti inababak da iti akwarta aya. Nakaurnong da. Kat napatakder da ti arapaap da apasda. Wan nga raon. Nagasat ni tatang indiawan pa iti kubkubid. Anayo na mga bak idi kadagiti parparafal. Sa idikwan, nakajakpatan. Kat dayta, matungpalan ti arapap na makatulong kadagiti agkasapulan. Kang runaan kadagiti masaksakit. May mga tao, isa deserve na ti panagbalin na nga outstanding barangay chairman. Wow ha? Pudno ka di ta komento, Dom? Ah? Kaslasan analawag ti panagdangdangag ko Ulitam man, Dom. Ano yan? Puwera angaw. Diyak mo na'y naawatan dyan bagam. Kinunak. Deserve ni tatang ti panagbalin na nga outstanding barangay chairman. Kasta? 100%. Takitam langin Nagpatakder iti pasdak a pinagbalin na nga ospital. Kat adulakit di ti malibre, takayat na talaga ti tumulong. Katala. Sapay ko mata siya ayat mo't ngagserbe nagiti talken na iti ospital. Awan ko mati makapanunaw tamang gundawa iti kinaimbag na tao. Agtalo ka kiti tinalagmat ni tatang, nagsapul iti agbali na kadwana. Bunngag pa isaw. 100% ti panagtalak ni tatang iti inala na doktor. Ngay sumot ng tinagsapul kadagiti agbalin ngay staff iti ospital. Sapay ko awan luko kadagiti. Awan mat nga ta, Dom. Katap no makatulong tamad. Apay no, agbalin kan a security guard ijay. Wen ko namon, Dom. Awan pa iti panunot ni tatang ti maipapan iti security guard. Iso asikan ti maysa. Good. Kastaman ti kayat ko duming barak. Makitinulong ka pari ti pagimbagan ti kadwan. Makita ko mo tinapinta sa plano yo. Isa napanunot ko mo ti tumulong. Good. Sana all. Ha? Ay. Sana all. Wen. Mabasbasak na ito ti Facebook Mayat na itang ekspresyon. Sana all. Oh. Oy, sana all. Naragsak. Na yung mga tao. Kan amo na bigbigan ti kabalan ti pata na tao. Sana all. Kan awan ko matimang tagibas ti kabalan ti pata na tao. Nagsukatan ti tawag. Agbali ko maaminan na kita'y dakas ti ugali na tao. Una. Sana all nga rute. Ken amin ko maamanugang kat amuda abigbigan ti katugangan da. Sana all. Iti biyag ti inasawa da. Tano awan dagi ti katugangan da.
Adda nga rod mat inasawa da alaman. Oh, Wana, sana all. talaga nga ul. Oh, timbagam day ta dumi nga. Sana ul, sana ul. Basta itinyo ka na kami amin na budget para ka nagiti ag-agas ken daduma pa ka sa pulan iti ospital, Mr. Kayabkab. Una. Nasaysaya at metlaeng no da drugstore iti ospital. Ta ijay mo ti gumatangan nagiti pasyente iti agas da. Ngagpaiso aya. Akan tapno kumita ti ospital. Langin nga nalabasitan ng iti presyo nagiti drugstore. Wano parmasya iti ruwar. Iti pang presyo tayo kadag iti ilako tayo nga agas. Oh no. Libre nga rodamin. Tumulong tayo kadag iti masakit. Apaingay, nga dakitin ibagbaga kumita. Ay sana. Libre agraman agas, Mr. Kayabkap? Kadagiti marigrigat. Iso Kasta ti may sa kadagiti palisay dito ospital. Sana ul. Bayam, tamakiranod tayo met iti kwarta dagiti babaknang. Nang rona dagitay korakot. Unaya. Sana all, Mr. Kayabkap. Ay madimutan Dr. Agasog. Maday no korakot kat aminin ababak ng umay. Ay, iswa sana all. Ala, Mr. Kayabkab. Itidyo ka na kami amin na nakasapulan na kwarta. Da kami ti makaam mo. Sana all. Huwinin. Sana all daytan. Dok, sakman ti umuna ngagpa-check up. Uray kat karama na kitilistaan na iti malibre ngagpa-check up. Dandanin na, bisan akong doktor. Delikado kay samantan. Saan pa'y mate? Ala, agplastar kan duming. Denggak man ti baroko mo. Mga no, adakit di COVID mo, no, SARS-5 din. Baliktado na samantan. Amom nga may duming. Agbay-viral itan iti social media ti damag nga adda kanu sumarsaruno wano sumukat iti COVID. No, di makigiddan ang makikumpetensya. Kastaya, Dok? Una, iso nga. Mala, agpastar kan domeng ta, riknag man tilang smoke. Mga no, adakit di sarsamaun. Sos, delikado ka no kaskasanaw. Anya ti kinunamdumeng, amkam nga amangan no inakaranakan ni Dr. Agasog. Anya kumamati niya karnakin kangay. COVID buno SARS, Anya? Ni daytoy mo't. Nagsayaatan ti panagdamag ko. Pilusupon nakpailaan. Kat husto mo timbagak. Aguyak nga minsan to, bain. Kat naarbisan nak iti na minsan. Ay sus, delikado ka nga roden atom. Distancing, atay wanak dumay, distancing. Lakay, manmanon samot ti mapmapan dita ospital. Mamut. Basig pa'y abigsyat Dadi kutsi. Sa bagay, manipod ini nagpa-check up ket sa anak kon anapan nagpasya-pasyar dita ospital. Ay tingkamat agpagnapagnaa akas la supervisora. Ala, mapan kamin tuman ken Rosa. Tauray ni Rosa ket agpa-check up samot laangan. Ay rumbang laeng kakaiso na nga ospital tayo. Gundaway tayon ngagpa-check up.
Kan agpa-confine tayo pa'y kat kuman libre tayo. Ay, adayom apaw. Ah, Wirag saksakit mo't kan makon-confine. Di ure man libre, tagastos mo mo't la amin dahi tang ospital. Si kamot. ay oo na ya. Ay, ay, nagkapuyakit din iti matematika. Sana ul. Tadikot si kalaeng. May katlon da dyan di coaching ay may. Agi deliver kan iti agas. So da dyan, pinastrek ko lang tayo dan. Nabayag damot basit ang nakisarsarita kan Dr. Agasaw. Kadwada pa lagi dyan, 5 nurse. Dumlawak man, karagitang staff to hospital. Tas anda man lang nga aguniforme iti puraw. No, may bagamat at do doktor kas kada nurse da. Sakit. Kas lakanayon da anapuyatan. Idin tatawan mo ti makon-confine. Gardonging. Ni, anyan asik si dati nurse. Anyan dyan, nurse, sexy. Ay na, nagimpag ko man nagpaiso dayta. Sana all. Ibagada ti kas sa kanya. Ha? Kayat na. Siyempre asino ti Madia maawagan iti sexy si kamot. Ha? Maditi madlaw ko iti dati nurse. Kampay idin samot dati nurse. Oy, beautiful eyes ka di, guard. Permi mo tanti pa ng pereng mo kanya. Ay, mon. Beautiful eyes ka talaga. Ta bloody eyes ka, ading nurse. Wow! Let's smoke for that. Excuse me, ading nurse, sexy. Sana mabalintag sigarilyo dito. Pagungat ni Presidente Duterte. Tatang. Oh, apay Gardoming, kaslanda kabutang mo. Nakigtutak laang. Ni, apay, anya tinakakigtutam. Ada ka din na stroke a pasyente kat natay? Ikaw, awan. Anya nga rod. Ada ka din natay anak COVID when no, simangpot ka din tay kabarbaro anay padamag asars. Awan ka na kita, tatang. Tinasaya, mapan kayo ti labi ti ospital. Tada kayo mismo ti mga naway di ibagak kumakada kayo. Amangan ngamin no saan da kapatsin. Sino ti kasaritak? Jay may saan nurse sexy. Nurse sexy ko nam. Uwan tatang, inkay anawaan, katjak maanawa. Imbag ta di kinamat aging ganito. Nagkapoy kan alalaki ta intarayam kit din ti sexy. Yan na anta sabtak man. Pau, anyan asik singag pa suday ta nurse ngam. Nurse nga ta aya. Di mo't nakapuraw. Nagpintas ka ti dahing nan. Ay ading nurse sexy, sana ul. Ha? Boss! Kabutang na. Kurang kuna na pa. Ay ading nurse! Sekreto ni Mr. Kab-Kab! Oh, apay bitsika. Impostora nurse. Orang ka di pa jay in-injection mo a droga jay gordya. Jack na injeksyonan. Tainta na yan na. Adaw may ditoy. Sang-sangag pa injeksyon. Anya? Sino? Ha? Injeksyon? Droga? Ha? Dagitawaran bain? Impostor kayo amin? Dito ti magbagsak. Lakay gusting. Isunti. Tudo kami ti droga. Ha? Tudo ka? Taray gusting! Taray! Umain ta tudo! Taray! Takbo habang may lupa! Taray!
Taray, umayan tatulog. Umayan. Ay. Anya. Naituloy man tayo na puto na tag-tagainap ka. Dumi, mabali namin. Anyan, dayjayan ati epekto ti COVID. Apay, Rosa. Ano ti bagbagam ng epekto ti COVID? Ay na, ni Buying nga anak ni Pinang nga apu ko ni Ama Turing. Kasta. Complete description pa. Apay ni Boy nga anak ni Pinang nga apo ko ni Ama Turing. Aputot ni Daris ko nampay Uwain. Putot ni Daris. Apay Kastoy na, Dom. Gapoy ti COVID, naipari ti panag-eskwela dagiti ubing iti eskwelaan. Kat nag-module dalaangan kadagiti babalay da. Saan? Uwain. Kat agmod-module ni Buying. Una, naamin nga agad adal, nag-enroll ra ng module nga ruday. Nagiti mismo na naganak ti makumikom ang mangigagayad karang iti anak da. Tirigat na, saan la kanumat ani Buying tagmod-module. Isut ga po nang agrek-reklamon di ubing. Siyempre takarama na ni nanang na, wano ni tatang na. Ninanang na ti mangigagayad. Makakaado ka no, matan ni apong na aturing nga module. Kanya? Sigod gayam anurid no right ni Ama Turing, Tom. Ngamgapo ka no iti module, maisurat ng dinagan na, kan? Makabasa pa yan. Ay, good news na ito, Rosa. Mayat, may report iti radyo kat may broadcast. Ha? Saan kit dahin? Napintas amay padamag. Taga po iti COVID. Adda natulungan ang nakaadal ngagsurat ka nagbasa. Wan. Kat, amom, Dom. Saan pa? Ituloy mo. Mabit lang nga rote nakagtimplay ti kapita. Ha? To be continued to istorya. Nene. Nakulding sa man tayo papasugnodan na ako. Ay, gusto mo't katiyan timplay ti kapime. Saan pagtuglipak sa manan nito, hindi ka papanunot iti surat. Rosa, darasem nga raw takapay, katnay makatugtuglipak sa. Hala na, ituloy mo dis istorya, may papaniti module. Saanan? Mangsutil ka man? Saanin? Sikamay. Masuron ka malada ako sa'y. Basta di na pala am-amaw. Sige, ituloy mo. Dayjay nga rod. Ni kanumatan Ama Turing tinagmodule. Saanan ani Buying? Mayata. Masanak ngagbiddo. Ado, ti senior citizen, ano read no right. Agpayso day Tom. Iso nga rod nga problema ni nanang. Taado ti saan makawaawat a senior. Kat kaaduan kano kadakwada, ti no read no right. Kasta? Wandom, dagulit da kano. Iso nga ulit-ulitan matan ni nanang ti agenda da iti meeting da no kwa. Mapay din Ipaspasublat ng ti kinapresidente na iti organisasyon da seniors. Anya? Apa nga? Mabannog ka nung agan anawa ka dagi dya agkabawan a seniors. Anya? Ay kaya ipasublat na natap no makarelax mo tayo. Kuma, awan ka no matimayat. Amuda nga may nanarigat. Naimbagla kuma, no damot honorarium da kat awan mat nga raw. Siguro, aggiin no na dagiti mayat nga agpresidente, no ada honorarium dagiti opisyal. Sigurado na ita.
Nga uray agkabaw pa ingatan kat agalman pa lang. Wanan niya. Nay, inistoryahan nakmanan, Dom. Sige, din nakaglaban kat aldawan. Ay, manaktak ka. Na. Tabi naliktad na pa. Kat no iso tinagis-istorya. Anyan ni Rosa. Ang mayat man di inistorya na. May papan ken boyeng nga agmudmudjol. Adalakit di mabukil ko nga istorya itan. Ops, ay, distancing latta, kapada senyores kan senyoras, Yaput yung latta, mat na kita aput yaw, tanay. Awan kas tayagan anad tayo, tanay, datayo mo tinalaka-akap-kap ti sakit ka, sanaya. Di ko mapanagadal mi mait ngagsurat. Kung nagbasa, ti panurutan nyo nga opisyal, ti senyor. Anya? Na, Tanay, uray kaya mi kumama nga ibutos ide ni chairman. Ay, kawa na. Tadi minto pa'y may surat tinagan, may. Sayang, tibutos, may. ay, anya, anday tangay bagbagam, kapsat. Why? Kastaya ka. Ay, kaya't yung araw, tiagadal, ngagbasa, kaya nagsurat. Ay, naibag tayo may kamatlaang lakay. Ay, Saus, ito kami, mayat nga giskwila, no ka? Wala kami ba? Da, lakay, imbag tayo may ka. Si kaman latmang meeting ay... Sige. Unman, gustayin. Hey, chairman. Na kami man, na di makasurat kan makabasa ti mitingam. Priority. Kunaday tay. Kadagi ti senior citizen. Siya kaya. Mano kayo aya, adi makaisurat, itinagan na. Ingato yung man, nagtisa kayo. Ay, kanawan ngayon mayaw. Siya kan. Siya ti may siya, chairman. Nay. Sana all. Ay, ado kayo magkayam. Wine. Ay, kanya ngay ngaraw. Ado Yak kami. amaw, nga dugayam ti di makabasa ka na kayaw. Ado kami Ay, bilang ka, chairman. Butos mong taon ti bilang may. Kas kuna dyan anak ko. Eleksyon to ka naman ay, nay. Ay, kasta ya. Bagbaga dyan, lakay. Wansa. Sana all. Ay, Nalakay, talaga asaan makabasa ken makasurat na gito a senyor. Sumaron nga adto ti saan a makaawat iti mitmiting kaw. Mayat sa tinapanunot ko bakay. Oh, anya man day tan. Pag-iskwilag dagitoy anurid nuray. Anya? Andat naknakan ni tatangan Rosa. Apay manan? Pinag-enroll na mo't amin na niti ALS lagi dyan senior citizen na no read no write. Anya? Nagkuna? Ninanang Apay, di da pa imbagakin ka. Kano jak pa'y nakasarsarita ida? Angam, apay kano? Tsaka mo tadyak mo't binamagan ka ni nanang itay na sa una. Di magasak labit nga main, tanda ko madamagag ka ni tatang. Hanggang di pa imot gayam si Mangpait. At da ka no ijibalay da ama ko lapot. Anyaman daytan? Ang mga no project naman, Dom. Project? Wan no saan? Pasat ti kinabarangay chairman na ti mangted iti scholarship. Kadagiti kayat na ti agadal, nga awan bahal ng aginroll, gapoy ti kinangina ti tuition fee. Anda akditan. Hanggang saan kumamot a senyora? Kanya pa nga tinapinta sa masakbayan na makita karagiti senior citizen. Nga arig dat addan iti ngarab ti tanam. Day talaang Diyak lang amin kayat ti agparang manin na kontrabida, Rosa.
Amumatay na negative akanayon ti opinion ko kadakwada no ka. Una niya, nulabsan ti agsarita, anya pailat pangaramatan da ngay, iti adalan da. Wan nga raw. Igagarak man ti mapan iti balay da, tadamagak no anyat nakapampanunutan ni tatang iti dayta. Makamu ka. Tano siya ka. Awan planok amang damag iti daytan. Kasta, podno ginamot, tatang. Wen, iso akin na saritak ti anak dagijay mayat nga giskwila. Ta si kasundan ti record dagijay inna wino amada nga interesado pa ilaang nga giskwila. Allah, anyat nakapampanunutan nyo iti kasta, tatang. Tapno sanda mailidlid ding unay Wen nga itapay. Man ano? Awan ubing kan lakay iti panagatal anak ko. Sa bagay. Sa may sa, di uray day talat maipaay kumad a pakaragsakan da. Ken pakaragsakak tumutin na. Ay, sana ulay. Naragsak ti tumulong ro siya. Di uray day talaeng mo ti mainayon nga itugot danto iti tanem da a pakalaglagi panda kanyak. Hey, pakalaglagi paktumot kadakwada No makatugaw to ni Doming asumukat kanyak a barangay chairman. Anya? Oh. Ni, anyat nakairamramanan ni Doming iti daytangay, tatang. Imbagayo ka no tikas ta, chairman. Wen. Sika tinakaplano asumukat kanyak tagradwarak nga rodan. Kahit ko asawen, sana ko na mabalin. Ti kumandidato pa itanalpas ton di term ko ako nada. Kat si kanto ti sumukat. Kwa? Sayang dagiti project adi pa inalpas. Ituloy mo to. Tano sa bali ti tumugaw, nang runa no dahi agurood, awan latam mo kon. Amang ano na dahilin danto pa yun dagiti nalpasan a project tayo. Kabilitan na siya timangkita kadagiti agmodule a senior citizen, Doming. At damot amin trabaho dagiti anak kan apo ko da. Alakit, ano sama? Tulong tamot na itan. Sana bali tayo sudamot ng ti umay di daw. Saanin anas ka na danunang iday ti mabalay da. Wan matkit di apag iso diti sirop ti mangga. At damot dito yung dagiti lamisaan kan tugaw. Ako ko amat lang ti seniors a maaramat da. Una? Sige. Makamu ka na kawanan. Tenak matagsuratan. Saan ko pa'y adyuti ita? Di barangay hall. Ay, makapangrugi kami! Apaw! Next week ngayon kanila kay Mau. Rosa. Ay, Mr. Rosa. Kunakuma. Ala ni Ina Salta. Kasta ati ang asawa. Ay! Alawan. Wanan. Sige, aguli magkayo nga rodan. Tamang rugita yon. Ay, kakabilong. Saan pa'y arises? Ngam na ibus mong trabalon ba? Ay! Aya! Umayak na tag-eskwela. Nay! Ni, apo ko yung samot na ito, Ina Salta. Why, numapal mo, tilugaw. Linibasak lang nga rodan, nakasurot pa ilang. Ag-eskwela mata. Sa urka, pong salta. Yamsyan ka, karaman, hindi yung palista ni Chairman Gustay, nga raw. Ala, bayan yun, Ina. Saling po sa laangan Ala, agtugaw kan di tabakan ti atugaw aloy. Kat aguli magkanwan, agdingag kalaang. Apa ingay? Agsurat ak mata.
Nagdengdengag ka kanulaan ko na ni Mistra. Ay, di aputok nga ron to yung iwat ko ah. Ha? Anya? Ay, saan Basta agdangag ka, tapno ada maawatam. Kat, ag-register dita utak mo. Tapno ada madal mo. Kasta ti ag-eskwela, aloy. Ay, bayan yung kadimot to yung apo ko ka. Agdengdeg laang ba? Piban. Malalala. Guli magkana pa, kwan. Oray, taputok tingiwat ko. Anya ni? Inapot na ngagpayson tingiwat na. Ay, anyan gayam arigat ti agbalin a maestra. Ayos. Absin mo tanda apong indang kan apong Tomas. Anya? Adamanan mainayon nga absent, aloy? Limadan, Mistra. Nagata kita. Nagrayo matidaduma. Anya? Wan, Mistra. Iso adak-dak kami ti estudyante. Ni, apay ngay. Main inot kayon samot adi maka-attender iti klase yon. Siyap to lang ti mabati nga graduar. Siyap to ti valedictorian taawan absent ko. Anya? Ay, huwag ka nga ta, Mistra. Taura siya kung kumaron to yung arthritis gown. Siya nagtungatan na magapag na. Kumusta nga dagiti estudyante, Rosa? Ay nanang, atiw da pa yung tinersiri adiman anawa. Anya? Adanayon na apanagaw-awir ti kinamaestra. Iti kadagijay a senior. Karaman pa'y ni aloy a pangurangan. Nay, uray tanasingpot ka no, mate. Wan matkit di iso ti runner da. Anya, runner? Wan nanang, no ada marusap ti sapinda kadagijag kabawan a senior citizen, iso ti baunan da mangala iti pagsukatan da iti balay dagijay nakalayos iti tugaw da. Aniyan? Apaw, asos, unay kat gayam arigat mo na nakaw. Ta agduduoy pa'y gayam mo dagiti estudyante ma senyor. Wan nga rod nanang, ano sa kun Uray tadandani mo ti bakasyonan. Ay, Ngamnay, ang mga numan manuntun ti graduar, wano, awan to paikit din, nanang. anya? Apay ngay, Rosa. Ayan di kita estudyante mo. Tsak amo tatang. Limlimadan asimrak idikalman. Oh, Ay hamok pa yan no, dapay sumrak kita. ne. Apay ngay. Nadamag yung matngatan nga adon ti agkarasakit. Siyempre, old age symptoms wano pagilasinan alalakay kan babagat dan. Awan mauray mong estudyante mo, Rosa. Oh, Nana. apay dom. Imawag tay apo ko ni Ama Turyaw. Intaray da kano di ospital tanagatakay. Ngam DOA kanumot tayo. Ay, sus. Anya? Ket dagiti met kadua na anabat-bati asimra kiti kalman. Masadot da kanumot na sumrag. Tadamat rasondan. Apay kano? Anya trasunda? Matay dan to metla kanon. Anun dan to kanupay nga iti maadal da. Anya. Anya? Di awal mo't lang arot di pangnamnama amon domeng. Da kayo atatang. Apa esya kay? Ha. Sana sa ka, Siraman. Sana sa... Nagtagtagay na pakmanay. Domi, mabali namin. Ay,
Sila kumpormen ti mapampanunot ti tao ita apagkwartaan. Sinikapan sapay kit din ti panagbiag. Day, Dom. Tanabutob ka la, tanabutob. Anyat tan tanabutobam aya. Nagiti man agpaspasyar ng agdaw-dawat iti tulong. Ay, wun. Adda ka nagdaw-dawat iti tulong para iti anak na masaksakit. Adda ka no pa'y retrato ti ubing ay pagpakita na. Diskitar da jay. Natakwatan da gajag duado anak uliktaan nan, apeke da jay rason nga ibagbagana ang masakit ti anak na. Kanser pa'y mat kano ti imbagana ang sakit ti anak na. Anya nga ita, awanan ti anak na. Oh? Ay, natay nga rod adi na nauray tinaurnong nga tulong tayo hospital da kuma. Saan kanon anatay mat tayo? Oh, diag pa sumat nga rod nga da sakit na. Pambar ka no lang di imbagbaga na ama sakit. No saan na pud no ama sakit? Anya nga rod timpatay na ngay? Naatalan ka no? Anya? Awan sa kano ti kadwa na apampanawan di inanay ti balayda. Nukas niya nga agpasyar nga agkolekta. Isa naway di ubing arumwar nga agayayam. Awan mangay aywan? Awan ka no nga road. Isa na dyan. Nakananon iti kalsada at naatala na. Allah, imbagbaga na nga da sakit na a kanser. Tagayam, awan mat? Awan kanser di ubing. Ngem natay anaatalan. Jay inana ati adda kanser na. Anya? Wen Rosa. Jay ina tinaatalan nga ubing ti adda sakit na a kanser. Kanser iti bulsa. Sanyamot ka ni Rosa. Jak penalnal pas istorya. Kunambet ano makudkud-kudan na pimanaw. Ay. Sabagay. Ang mga nupudno nga da emergency ijayan ti kumari nang imawag. Mapan na tulungan. Managtulong ba't ni Rosa? Angam, no isungat at tinakolektaan iti dakkel agatad, alino ko dalag. Sos, amangan, nanyamat karamidin na. Ay na. Pirirap ko man pa madamdaman to nilipas ko. Jejak pa'y naigibos ng istorya. Maturog ak nga mo na. Buelok nga makinilyan tumanin ito na rabi. Ay. Nay, kagawad gusod. Itamang pa na sa apa ka ngay may diti barangay hall. Kaya, san sa mo ta duty ita? Talaga asaan ko a duty, chairman. Adda kami napatag nga ibagakada kayo. Anya day taya. Natagsan nga ron ti problema, chairman. Takasan umot kami. Nini. Agamblid ka mo takas laubingay. Anya day taya. Ni amang ko chairman. Apay ni amang ma? Adda ka di madingay na ramid na king ka? Awan. Awan madingay na ramid na, chairman. Iso na lang. Tanya. Apay at di mo maibaga? Dawatok ko matitulong dagiti ka baranggayan tayo, chairman. Awan mitkit di ati pinilitan iti ito, Dagitay mayat-met lang ang mga tada, chairman. Mala. Tangay nakairaman tayo matday ta. Agaramid tayo ay tisurat kadagiti ka baranggayan. Ipasyaryaw. Agyaman ak unay no kasta, chairman.
Bigbigak nga utang ko anay bag anakim kang kada itoy. Sana siya ti pagyamanam Nudikat dagitin to agitad. Dagiti mangtad iti tulong. Si Kalatan at Yerman, tanawan ti pirma masurat. Awan mutla nga. Malala, makamuditan. Agpaing kudak iti surat. Ket isunto ti pirmaak. Isunto ti pasyaryaw. Adayo ti ili da kagawad gusod sana ya. Wen, naikamang dito'y nagbugsutan. No saan nakamariro? Kasla adda idin na ipadamag anatay akabagyan ni kagawad gusod. Sino mo? No saan nga inanaday di ama na nga ta? Saan ko masigurado? Ngam, saan ka pa'y at chairman ide? Kagawad ka pa'y laang. Wen. Tay ko na ako sa anak mo't kiti makasigurado. Basta adda. Numang lukluko lang dayjay ay makaamun Apitin ng tumot lang ti dakas ngay bunga day tano bilang manlaang. Wen ni man bakit na ti kasaritak taw? Ay wen ni bakit na ti makamo nupod no day ta akinunam bakay. Ti amukot. Awanan dagiti dadakkel ni kagawad gusod. No dagiti dadakkel ni Ilyang nga asawa na iso ati ammo kasi bibiyag pay. Agnobentan san ti tawon da. Malaala. Adaking kadaytan bakit? Numapan mo siguradwon dayta. Basta da surat nga ipasyar ni kagawad gusod. Damat malagip ko ang kastananang. Wen, kagawad pa'y laidi ni tatang. Kat mabalin, asaan amalagip ni tatang mo day jayan? Kat, anya nga rod ti aramidan niyo? Siyak man ti aggaraw. Inak man naging bubulod iti pagigadan. Kat no damat igadan niyo? Ada? Amo nga rod ayan ni Ilyang nga daigad may. Tapno saan nakapabuludan. Sa bagay. Aglakla ko ni Ilyang iti suman. Isu nga amok nga daigad da. Isuman ti inak buludan kampay ide. Mauray sa anak nga agarami diti kang kanay. Ay na, imbagkat ata naigad kun jay nyaw nga usarak ijay lutuk asuman. Isa mabalin mo lakta, buludan jay igad, supeng. Aglako ka manan aya iti suman. Ay kawan kasapulan tanay. Isupay mo't jay magkanan siya nga igatang iti sidami. Ay, kasta aya. Wen, tanay. Ay na, awan mo't pagsapulan nila kay ko. Uray makuna kagawad. Kunamot lang to, may tayab nga asaw, kay allowance na ija barangay no kwa. Ay, wun Mamin ano mutlat kwartan aya no gastusan tayo. Nagpaisot ako ng supeng. Nagrigat ka sa pulay. Ang apagdarik mat matagastusan. Uy, nagpaiso da ita. Adaman madamag ka. Di kasanaw. Agawid kayo jay lugar yo. Ay jay lugar dala kay mo kunak kuma. Apaman nga daumdas ama urnong nyo ama igatang iti agas ni amang na. Agas? Agawid kami iti lugar dala kay ko kunang. Katuan, di mo't grabin ayat isasaadan di katugangam alalakay. Anya katugangan mo? Ay so supeng, awandan, di magada katuganga kon. Aya. Ay apaw, urayak la sumgar. Di pa'y mga lalyadan. No, dapay lamang ibaga nakita na nakatugangak. No kasta. Awanan ti dadakkel ni kagawad gusawd. Awandan? Awandan kalkalapay adim magadan. Kasta aya.
Kanain mo ti panagsursur ni nana. Anya ti pakakumikuman talaon ay. Jakman ammo, Tom. Kituray mo't da kagawad gusod kan ti aka anakan na. Agsursur-surdan itintero a barangay. Di mo tagkulkulik tada iti tulong para ijagsakit nga mana. Unsa? Adda na sa ukanyak ni nanang. Katpud nun sa kinunana. Nga niya. Nga awanan ti ama kan ina ni kagawad gusod. Oh? Wan. Kat. Unsa? Kasla na tayo idin. Di pa ket manglukluko langan ni kagawad gusod no kasta. Jakman ammo. Lonya tagpay sa kasano amon nga eh. Katapay di amon nga Dom. Nasay-saya at sanay baga ka ni tatang na ita. Wan dakkel pa kairamramanan ni tatang dayta. No kalukwan na day jesura tapag kulkuliktada iti tulong manipod ka dagiti tao. May ramraman ni tata nga mapadakas. Amin ladi kay pakaringguran. Di amuan tagpaysaw. Makamunigusod no naggaramid lat kalukwan. Kasalungay amaamuan tayo no di tayo imbestigaran, chairman. Bayan nyo pala dayta. Tikit di trabaho yu tikitaan nyo. Tanay, umayin ti panawan ti matutudo. Dagitay man kit di masansan a problema dito barangay tayo no panagtutudo tintay kitaan. Sakbayan tayo dagiti posible arum so a problema kagawad. Kasayatan na itan. Mangangayak iti emergency meeting. Kitaan nyo no anya dagiti problema ta iso ti unaan tayo nga asikaswan. Dagiti priority a problema. Adda kayo matgayam dito. Hindi nga iti pagpalpalabasan nyo iti oras. Tong it's to'y pagpalpalabasan mo iti oras, kagawad. May sakabat gayam nga dadi tatanaw ilaw. Wen, pagpalabasan man iti oras. Agpainom ka man kiti, kagawad. Blowout ka, kagawad. Ne. Apay kumangag blowout tak. Agproblema tumay. Apay aya, kagawad gusod. Niamang ko nga main. Agsaksakit. Cancer ket dakkel agat at ti pagkasapulan na. Bagman ta saan anak mo, Ben? Saan mat? Ket pasensya na saan kayo mapainom ita, tanay. Agkurang to pa ti balunag nga agawid diya ilim ay. Sarong karam ti masakit nga amam, kagawad. Wan, iturod ko na ito isang kabasit ana orko atulong. Kastaya. Oh, da kayo apada ka tumutong its. Amang ano ada maitulong yo kini kagawad para iti amana. Ay ket dakkel pagyabana ken bigbigak nga utang anaimbag anakem kada kayo no maipayon at tulong dagita nga itong tong itsyaw. Ta ura dagita la nga barya ke mabalinain. Alawan. Tulungan na lang. Mabait lang kagawad. Imbis akikilan da kay iti mainom. Saanan? Mangtad kami langan iti tulong para iti masakit nga amam. Ay na, ang yaman ang unay ka na kayo. Thank you ka na kayo, amain. Nay, kabarbaruman. Kunak no, madama ti siksik iti baraha. Insardeng min tagtotong its. Inted mi ngamin atulong para iji ama ni kagawad gusod. Ay kasta. Ay sus. Nalpasan na kayo na Anya nalpasan na nasuping. Ay kwa. Narigat latag sasao. Ngam amuyo. Amuyo matlaan. No mano, tinta di atulaw. Kwa. Apag iso sagsasangagasot kami.
Sagsasangagasot. Mano kayo amin dito'y aya? 12 kami. Ne, di na kami i-report kini chairman nanasuping. Sana sugal jay panagtutong it's me. Ta piso-piso lat pustame. Awan ti bagbagak, ti ta pa nagtutong ityaw. Tamok mo tapas time yo lang dayta. Dayjay donasyon nyo ti dinamag ko. Habit lang Sagsasanga-gasot kayo ko namitay. Wen nana. Iso bali 1,200 jay impaputput may kinikagawad. Iso negat-dakal mo't agad day jayan Naimbag kayo pa bumarangay, tamuyo ti tumulaw. Sige, agtutungit kayo lang tano kaya tiyaw, basta sana sugala. Day talat araramidin niyaw nga mala, sana balay, basta san kaya susugal. Ayos laang, napagpalpalabasan lat oras. Sige, panawan kayo pa Nakaskas daw. Saan na tayo samat nga i-report kini chairman? Ngam, apay ngay jay, donasyon tayo kin kagawad gusod, ti dinamag na. At dan samat umapal kini kagawad gusod, gaputadakkelan tinakulikta na tulong. Ay, amin dito na. Sa bagay, diniskartyan la dayta, no kaya ti makadiskitar. Mano amin ti total dayta na ilista Cruza. Agasam? Aganayan a 7,000 a pesos, nanang. Saan ko pa yan na ilista amin? Taado, dagiti jak na siputan a kinuliktaan na. Talaga sinusurot yu ida? Uy. Naanos kayo mata? Noong tandak nga ron ni tatang mau. Amin la kano a pagbamban nugak. Agam madimot nga mintiriknak. Ala, husto daytan nanang. Umanay daytan ana ilista tayo. Wain. Isungarod nga imaya kon dito, itapakwintak iti hustukin ka. Ayan ni Dumeng. Napan iji barangay hall. Pinaayaban ni tatang. Ay kasta aya. Mapantangarod ejayan Rosa. Ayan niya akat nga minaya ti taon. Kubid lang nga ron, mangloko da pay laang. Wen nga rod. Sapay nakarkaron sa kano ti mapaspasungadan, nanang. Ay, wen nga rod. Nakarkaron ng kubid di bagbagada. Iso ati nasayaat. Itudtan kada tatang mo, to'y lisaak. Sige. Kasayaatan day tangaramidan nyo, nanang. Itud ko day ta alistaan. Kat makaamon da tatang mo. Nikan day ta importansya day ta, wano saan. Napintas, tinaramid mo ba kahit? Engem kasanon, nung amuan ni kagawad gusod, tinaramid mo kahit pagpupungtotan na kaalaman. Padasan na Di mapaanak kan ni bakit na? Ninay. Adadalakat nga rudin, isagmak mo ti bagay. No ni bakit na pa iti pagkamangam. Ni bakit na taamok nga adda konsensya na. Ay, malamak ka mo kamanlangin. Gusto matkit di tinaramid mo. Umot lagayam. Kunti sa o kapailaan. Kaya't ko laang ti makatulong, tanay. Kapada a senior citizen pa yun, nagadi kaaduan na akinuliktaan ni Gusaud. Indonardan, nagiti ka na yun ng tipensyon da para kumakadakwada. Ay. German, dakaon. Daytan. Bilin niyo kano mo, tinadagas ko rito. Luwasak ka mapan iya lugar may. Wen, Ketney, nakarubot kan samatan nga agbiyahe, kagawad. Uwan, German. Isambot ko na ito yung nakulikta apagbayad iti panaka-hospital ni Amang. Tidakas na kawawag da ija ilay. Na-lockdown tayon.
Madama ti barikada dagiti napusgan a pulis ije sungadan ti barangay. Anya? Nay, awan matan tinagpaspasi ti dito ayan tayo. Adda kasangsangpet a naggapo ije Manila. Ket ag-COVID dan asang ka pamilya. Iso nga awanan ti mapalubusan arumwa ti barangay manipud pay itay alauna. Ay, sos. Kasanungatan ni amang ka. Sapay COVID ka numot din ti sakit na. Kat amangan numatayan. Ay, masapol ang makitak paimot at chairman. Anya, ag-COVID. Ket no ag-cancer ako nam. Kasta ti bagbagam ka dagiti nagdawdawata mi titulong. COVID ka nun, chairman. Iso Ay nalakay! Kunaklakit din yung nakalusot kay di barikada ti lockdown. Ada ka pa'y magayam dito barangay hall. Bakit? Apay ngayon may ka dito? Ay, hindi man supeng. Inawis nak dito. Itada ka no damagan ni chairman. Wen. Takas lang nga minsan amasnop ti bagbaga nila kay mo ang sakit ti katugangam alalaki. Anya? Ala, no. Bakit? Agawitan. Dati gayam. Ops! Mabit lang. Kagawad gusod. Sakpay nga gusudin ka. Napatag ti damagag kanibakad mo. Apay, anya day chairman. Anya talaga ti sakit ni katugangam alalaki. Cancer wenno COVID. Ay na, sardeng ka man lakay. Daitan. Anya di ko na ayaw, chairman. Ni katuganga kalalakay. Wen. Ang kansar? Wenno agkubeng? Wen. Kano na bayagan na dimmaga? Natayan, chairman. Oh, daitan. Nagmo gustay. Kuha bakit? Anya na tayo? Di ka ba mulakay? Nabayagan na natay. Ibagbagam kidde na si Bibiyag. Kaya't mo tal-alyawan na ka. Aha. Hey. Talaga, amal-alyan ti asawam. Nasikap ti kunana, ngem nasikapan met ni Sopeng. Anya? Kagawad gusod. Oh. Wadno, ti ko na ni chairman. Sinorsorot ni Nanang Sopeng, ngayon lista dagiti kinulkolektaan da. Anya? Pakawanin dak, chairman. Pakawanin dak. Pangasyaw. Agsaksakit gaya ma. Ag-COVID kas kada ag-cancer. Di magamad gaya man. Ay. Sweetek, akagawan. Ne. Tagtagainap na gaya. Tagtagainap ko ni kagawan gusod. Nagado matagtagainap. Isupay.